Бүгүнкү улактын торпогу 73 килограмм экен. Баткен областына караштуу Карабак айылындабыз. Баткендебиз, 73 килограмм. Ушул Чет Кызыл деген айылдан чыккан эң жаш палвандардан Хажакбар палван. Хажакбар бүгүнкү улакта 2 теке 1 торпак чабылат экен, а? Халаса ушундай болот. Торпак. Ким деген палвандар бар азыр берде бүгүн чаба турган, сен шериктериң? Жерде Дастан бар, Жаныш полван, Төлөгөн полван. Ушулар бар, Кудай халаса бүгүн улакка келиңиздер. Таза улактар болот, Кудай халаса. Жакшы оюн көрсөтөсүңөр, а? Кудай халаса. Бул палвандар ушул Баткенден Чет Кызыл деген жерден чыккан палвандар экен. Торпок сизде астына теке чабылат экен, а? Торпок чаптыңбы же чаба элексиңби? Торпок чабып жүрөбүз эми аз да. Азыраак, а? Ийгилик онда, Хажакбар. Бүгүн жакшы соорундорго таштасаң да тартабыз го сени. Дерский деген ат ушул. Симук палван чабып жүргөн ат. Бүгүнкү улакта бул Пуля деген ат экен. Бишкектен жаңы келиптир, бүгүн биринчи жолу чабылат экен. Жакшы акчага келиптир ушул. Баткендик туугандар алыптыр, Пуля деген. Көкбөрү спорт тарткан ат экен. Негизи бул Баткенде бир такым чабылган үчүн айрыкча теке улак. Жалаң ошол күлүк атка көбүрөөк басым жасашат экен. Айтылуу палвандар. Ата калайга даңка далайга кеткен Байбото палван. Күрөң айы. Бүгүнкү улакты Абдуллахат Ажы деген агабыз ошол элден бата алуу максатында чоң аламан улак берип жатат экен. Ассаламу алейкум, Абдуллахат Ажы. Алейкум ассалам. Ушу бүгүнкү келген меймандарга, улакчыларга бир жакшы каалоо тилектериңизден. Ассаламу алейкум. Урматтуу туугандар, урматтуу палвандар, мына кош келипсиздер. Кудай кааласа мына ушу Алла Таала жеткирген кеше небе катары нерелерибизге ушу сүннөттөр кылып дастархан жайып турабыз. Баарыңыздарга ийгилик, тынчаман жакшы ширинчилик менен ойноп, эсен-аман үй-бүлөңүзгө жетип алышыңыздарга биз тилектешпиз. Баарыңыздарга оомат болсун. Баарыңыздарга ийгилик болсун. Элибизде аманчылык, тынчылык, мындай тойлор көп болсун каалайбыз. Сиздей берешен адамдар көбөйө берсин эке. Ушуна той берип экен, Алла ыраазы болсун. Байбото, кандай улак болот дейсиң бүгүн? Өтө көп палвандар келип экен. Бүгүн ажайыштабыздан жакшы ниет менен небере той берип аткан экен. Тойлоруңуз той булансын. Рахмат. Бүгүн Кудай кааласа жакшы ниеттер менен палвандар келип атат. Бүгүн жакшы улак болот, Кудай кааласа. Бүгүн торпогу дагы бар, такасы дагы бар. Жакшы улак болот. Палвандар мүдүрүнбөй, жырынбай. Жаллабат өзгөндөн бери келип атат. Лейлек болуп келип атат. Жакшы болот, Кудай кааласа. Сен мындан алдыңа ушул Баткенге келип көп чапкан экенсиң. Өзгөчөлүгү эмне дейм Баткендин улагын бизге караганда? Баткендин улагынын өзгөчөлүгү буякта көбүнчө така чабат. Така болот, анан кийин баягы марра болот, самонго ташайбыз. Ошол өзгөчөлүк. Эми буягы жаллабат өзгөндөн бери келип калган, анан кийин буякта ажайыштап торпогон сол. Торпок. Эки жактын бирдей эмес. Бирдей каралсын, а? Такадан, торпоктан ташалат. Ийгилик анда, Азака, тоюңуз жакшы өтсүн. Баарыңарга ийгилик. Оомат болсун, жакшы ийгиликтер каалайбыз.
Atты қармап тұр бұл атты. Хажы Акбар палуан. Хажы ака эми бир жакшы бул жака өтүп дуа берсеңиз бүгүнкү Алла Таala бүгінгі болып жатқан тойдың ойынды игілік ойнап, жақсы тыныш аман шеріншілікпен ойнап күліп, жақсы есен аман бардыңар бүгінгі ойынды тыныштық, ынтымақшылық менен ары бері ақша сөз болбасын, ынтымақшылықта ойнап кетіп тілектеспіз. Амин, Алла Таala бардыңарға игілік берсін, омат берсін. Жақсылықта ойнап күліп, есен аман ойынды аяға шығарып, жақсы дуаңарды беріп кетсеңерді. Қалай тілеп, бәріңе игілік болсын, өзімен бір. Амин, Аллах айбай. Қанас келсін. Бүгінгі улаға келдік, улақтың болуучу полясы. Бүгінгі улақты башқарып, ошол судья, ошол жердегі улақтарды правилаларını қарап жүрген Асқар экебиз менен келдик. Асқар эке, ассаламу алейкум. Бүгін бізге шу улақтың болушы жөнүндө кандай темпте өтөт, тартиптери жөнүндө бир жакшы сөз кылып берсеңиз Асқар эке. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci çeksiz жараткан Алла Таалама мактоолор болсун. Пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Ушул жаратканыга, көрсөткөнүгө, бергениге бейхап шүгүрлөр болсун. Мына бүгүн бизде улак, бүгүн бизде Карабак айыл өкмөттө Тажубай Хажынын уулу Абдулат Хажы неберелерге сүннат той берип, улак берип өтөт. Кудай кааласа улакты ал-Худурет таза, алал кылып өтөрүшкө мен алакат кылам. Судьялар бар, жипке байламай жок. Таза, алал, така салганга жок. Аттар жыгылып калса токтотуп туруп, оюнду кайтып шо жайдан баштаганга алакат кылып беребиз. Алал кылабыз, таза кылабыз, ширин кылабыз. Ким жаңжал кылып, ким сөгүшкөн болсо, оюндан кызыл берип четтетебиз оюндан. Алал кылганга алакат кылабыз, Кудай кааласа. Тартиптери жөнүндө айтыңчы, сиздерде көбүнчө теке чабылат экен. Тартиптери 4 мэре така ташайбыз, 4 мэре торпок ташайбыз. Ана шол мынанда чызык бар, мына курук. Кап менен ороп койгонбуз шу чызыкка. Судьялар карайт, ана шол актын ичиге ташайт, эсеп болот. 1 метр бияка ташаса эсеп болбойт. Жипке байламай жок. 11-дин ичиден бияка тартып алып ташап койсо, ого да берилбейт. Аттар 11-дин нарагыда турат. Ылдыйгы маарага судьялар турат. Ылдыйга ham шол пласинке кайталамат. Азыр 11 деп калдыңыз. 11 деген ошол турат экен ар жагында. О ак чызыктардын аттар нарагыда турат. Нарагында. Мына курук бош турат. Бош турат. Бош турат. 11ден алып кирсе эсеп эмес. Актын нарагыдан жабышып жулуп алып келип ташаса эсеп кылабыз. Актын биягыдан жулуп туруп шарт ташап койсо эсеп болбойт. Эсеп болбойт, э? Эсеп болбойт. Анан жана кече да сүйлөшүп калдык. Сиз жана бизде ат жыгылса, ошол жерде аттар токтойт дедиңиз, э? Оюн токтойт. Оюн токтойт. Шо жерде ким тополон кылып, ким жулуп алып келсе, оюндан четтелет. Кызыл беребиз оюндан. Кызыл берилет. Жыгылдыбы? Автоматик токтойт. Оюн токтойт. О жерде бир момун мусулман өлүп калбаш керек. Ат өлүп калбаш керек. Оюн токтолот. Токтойт. Анан ушул мына өзүңүздүн мына Баткенде сиз өзүңүз судьялык кылып алып азыркы учурда башкарып жүрөм дедиңиз. Канчалык деңгээлде өзгөрдү улак эми сиз каттык? Аллага шүгүр, бизде оюн кылабыз, мына шу оюнду кылам мен. Алал кылганга алакат кылам да. Любой жерде алал болсо, Алла Таалага максың да. Жип байлап, ана жакта барсаң, жип байлайт, самандан өткөрүп ташайт. Ол оюн эмес ол. Палван болуш керек, курукка ташаш керек. Өзбекстанда мына көрүп атасыңар. Абдан катта улак болуп атат. 1000 деген аттар болуп атат. Шолардан курукка ташайт. Саманга ташабайт, жип байлабайт, аркан салбайт, така салбайт. Алал кылганга ал-Худурет алакат кылабыз. Анан жана текени эгерге орогону дагы бүгүн мүмкүн эмес. Эгерге орогону таканы үстүнөн оросо, мантип эсеп болбойт. Эгердин жаныга мынантип тосуп алып келсе, эсеп кылабыз. Эсеп кыласыздар. Бир такым. Жака такым кылабыз. Кош такымга жок. Ким кош такым кылса, оюндан кызыл берип чыгарып жүрөбүз. Анан сиз мына Кадамжай районунун улактарына дагы барып жүрөм дедиңиз. Барып жүрөм. Жана үстүнөн көрдүм. Улактар жөнүндө кандай баа бересем ошол жактын Мен улактары? Кадамжайдын улагына барбай, ончо-мунча шу калбайлы барып жүрөт эдем. Ушул акырга келгенде биттаси түшүп, ашырып берип, болду мына шуга эсеп кылабыз. Мен шуну каалабайм.
Анан таканы ашырып бергенде bir мейманды сыйлап туруп ашырып берет. Пасха парташайт. Алып келип палвандар пасха артыңызда пасха парташайт. Кайтышка небе кылабыз десем, жолдо талашып, маңа бер, оны ham жыгытып, шуну мен каалабайм. Каалабайм. Таканы ашырып бергенде эч ким тийбейт. Ким шого тийсе, оюндан четтелет. Бүгүн ушул чийинге чыкпаса, местный болсо дагы эсеп эмес, э? Эсеп эмес. Эсеп эмес. Мына көрдүңүз, мына она элдер турбайбы? Ооба. Элдердин ана шу сызыктын үстүгө чыкса, мына ул жүрөткө мына. Дейс, оюн токтолот. Оюн токтойт. Таканы торпокту шо жерге ташап берет. Чыккан жерге ташап берет, кайтадан келет. Анда улакты башкарышыңызга ийгилик, Аскар аке. Алла разы болсун. Сиздерге да Şu рахмат. barganığa Allah razı olsun. Ömrün uzun olsun. Daima aşıntıp eldin hizmetine, eldin duasına, palvandan duasına alıp jüre berkem. Omin elhamdülillah rabbil alamin. Бүгүн кулакка ошол ноокаттан бери балбандар кептир. Ноокаттын кайсыл жерден аке? Зулпиев айыл өкмөт, а? Ким деген? Улан деген палван келиптир. Бул жактарчы? Зулпиевтан атың ким сен? Эл болду деген палвандар келиптир. Ноокаттан бүгүнкү улакка кандай баа бересеми? Улан аке. Бүгүнкү улакка жакшы бир баа беребиз. Башталганда бияны Кудайым көрсөтөт, Алла Таала насып кылганчалык болот. Буга чейин да келип чаптыңыз баткенде? Чабып жүрөсүзөрбү, а? Бүгүн бир такым жана торпок ташталат экен да. Кандай аттар булар? Атайын текеге жүгүрө турган аттарбы же? Күлүк, а? Кличкасычы? Кличка коюлу элек, а? Экен ноокаттын палвандар. Бүгүнкү улактын текелери. Бул жакта өзгөчөлүгү текени мындай кылып Assalamu alaikum. м, Kандай? малдын терисине каптайт экен мынакей. Текенин үстүнөн малдын териси менен каптайт экен, карасаңыздар. Жакшы жагы, текен өзү эмес экен. Текенин үстүнөн капташат экен. Аксакалдар ушул Баткен областынын аксакалдары экен. Кулактын тайлары туугандар. Канча тай бар экен? 3, 4, 5, 6, 7 тай бар экен туугандар. Бүгүн кулакта кайсы палвандарга насип болот экен. 7 тай жандыктары наркы машинада экен. Топоз. Бир Nexia бар экен. Бүгүн кулакка келген аттар Арсенал деген ат экен. Бул атты буга чейин дагы бир видеолорун көрүп калып аткансыз. Ассаламу алейкум. Бул лейлектин аттары окшойт, а? Жанагы медет болбон чапкан ат экен, а? Арсенал, а? Бир жана тиктоктордон көрүп калып атканбыз. Ошол ат, а? Бүгүн да ошол медет чабы? Арсенал деген ат экен. Бул аттын пародасы кандай? Английский, а? Булар эми основной шу жаке такымга чабылат экен да, текеге, а? Бул Туран деген ат экен, а? Туран деген ат экен бул. Ийгилик анда. Атчал жеңил болсун. Ноокаттан бери палвандар келиптир бүгүн кулакка. Эрмек, ассаламу алейкум. Келдиңерби бүгүн? Сен дагы Баткенге көп эле келет окшойсуң же биринчисиби? Алдын көп келчүсүңбү? Көп жерлерде сени көрүп калабыз. Эрмек палван депчи. Ат кайсыл ат? Баткенден Бозадырдан Алтын деген акам. Ушул баткендиктердин эле атыбы, а? Сен чакырып чаба бер депти да? Эрмек палван. Ноокаттын кай жерден? Кызылтейттен Эрмек палван. Булар дагы ушу эл аралап көп чапкан балдар. Ушу акыркы убакта көрүнбөй калды. Мирлан Темир. Карышкырдын ээси. Бексултан палван Көкжардан чыккан. Агаю деп коет буну. Ага кайсыл ат Бексултан? Каракуш деген ат. Таканы жөн эле жей турган балдар да буларчы. Кимдер менен келдиң Бексултан? Мирлан Темирби? Акчасы келсе сатылат. Туугандар ушул жерден айтып коелу, жакшы аталам дегендер болсо иличке кайрылсаңыздар болот. Сатыла турган аттар өтө көп. Ушул YouTube'дан көргөн аттарды ушул ат жакты деп
Байланышсаңыздар ээси менен түз байланыштырып коебуз эми. Азыр сатылып алган деле ат жок. Çıkarma. Bugün neçe yıl ümit kılıp Abdülhat Hacı şu maksadıga yetip bugün şu 2 gün toy verip karı çağırış aksakallara futbol çağırış yaşlarga futbol çağırış 3 gün merakeni uzattı. Bugün şunca yerin başını biriktirip palvanlarga bir жақсы oyun kılıp vereydim. Bugün maksadıga yetip oturup şunu palvanlar soranı sizlerden meni köp bakıtmаңыздар. Stüdyolar karayt, bana yerde televizor var. Kimde kim çip salsa, taka salsa oyundan çıkar. Hiç bela yok oyundan. Hiç bela yok. Jönüyle çavat. Çaygeç yok. Anan kimde kim biraz yığılıp kalsa avtomatik oyun toktoyt. Üstüge at salma. Takanı sen şol yığılıp kalsan torpak olağı, taka olağı üstüge at salma avtomatik oyun toktoyt. Çoyerden toktoyt. Başka jaklarda bul adamsın o seni adamsın. Yığıldı mı toktu o ölüp kalış gerek mi mecbur? Sapsam tertip menen oynayız bugün. Alışatından gelgenler tartsa tartma enen iske mananday yanınday dep sögünüp korkutkanın diyem stüdyolar ap gelet bana elge. Kim uruş engel çıkarsa mana şul aksakal tetiri dua kıldıram ben. Dengel. Toy buzar, aramxor dep turup dua alp beren mana şul aksakallardan. Duanı manda omin kılmayız. Mandayga dua kılabız. Mananda dünyaya tanılgan karı oturat bana. Karıga dua algandan keyin ömür boyu oğul boysun aytpay. Şoň üçün bireudun tapkanını mananda pres tapsam köp. Alal kılıp oynap bergiler suranabız Bireudu iletmey yok. Süýlemey yok. Muhtuňara bireu ketip atıp jığılgan bolsa avtomatik tokto. Kimin şonun üstüge salıp kimin şol torpakty alıp kelgen bolsaň bugünkü märe yok. Jön ile çavasın 8. Atına şarmenen oromol ilip aldı. Kattık ayt ötem ha? Pardığın ok. O nereden kelip durup pardığın ok. On aya ana kırkılıp koydu o kır. Kırdan çık kandaki mala pardığın ok ay. Arkadan kovalama gengirsin o. Kovalasan gengirsin dey. Buğup dur sivistak çıktı o kovalama. Özü tönge çıkıp kaytıp ortaga taşap beret. Ana şeyge taşap beret ha. Pardığın kulağıken kulağına da açı ola. Cevap olsa teşvi olma diye. Şu helal kılıp bergele. Şul cezde ne ümitli bana Allah Teala berdi bana. Şul bergenini kımtıp ay elge bereyin de oturaşır. Dualayın. Palvanlardan dualayın de oturaşır. Şul ajavam. Baldarı karı çıktı. Alım bol öter. Şunu helal kılıp oynap bergenini soran ağır palvanlar. Uğtuğar ha. Tertipte uğtuğar. Anar men mana yerde 4 mərədə almaşdıram. Uğubdur. Takane bekap gelesin, takaga tibesin, tak almaşat degende gangirlerdayla tıkılba. Hiç yok. Men ap geldim anan meni estep koy. Yok. Onu hop böyle var estetesin. Aşırı bergendeki birin tibeysin. Kimin tiysen şol aşırı bergen adam var. Oyundan çıkasın, çıkmayla şöyle öylesin. Hiç yok. Acı, bana tanıtıp koyuyorsun bu arada. Bana şöyle acının aytken bunu. Kim til olmasa bana şu pakkamelen durma. Sınıp kalsa daha olmalı. Yok, güzel çok geldi. Çok tertip benene. Bireudu iletmeyin ha. Vuruş engel çıkarma. Kimin vurursan ayttim ha. Ya arka kal ötüyoruz. Bana da şeranı menen kına. Bana şu načalnikler bizde canlı mesakına kurulgan. Paduval var. Paduval adam kirmeye edip de. Çok kirgiş girer. Yok, Kirgiz. Muhtuğara vardı mı? Şunu şirin kılalı. Yaptı huk. Takaga tibe dese tibe. Kimin tiysen oyundan çıkarsın ayt koyun. Bana şu lacı aşırı beri apart taşayt. Paskı maraga taşayt. Karşı torpak cep, tayce 5000 cep $100 desek. Şu apart taşayt bergice birinen tibesin. Çakında ayt koyun. Paskı manarı bana. Oruzbayga bayrak verin lan. O kişine bayrak ver onu da. Hemen ortada durun mu? Ha? Bayrak Süleyman Kengçe bayrak dur. Bayraklı dengel ey. Bana Allah karap dur ey. Bana kara bardın. Bana aktın içine uğrasın. Südye yesep dese. Bir karış iki karış şukla sen yesepmez dese yesepmez. Bana südye menen gel. Bana gel lan dokunup bakır korkutma. Şu beni korkutat deyip bana mesele tap geldi bana. Gördünüz ha? Bunlarda hiç teke kılalbeyiz.
Teşkomdar hey. Teşkomdar oydaga çıkağız. O meyaktakılarday attı yetçileysin. Attı yetçik ne yetçik? Attı yit yetçik. Körükçü var döndü kırık. Şu çeşler körsün, yer körsün de ona. Keçetten beri şu palmanları bana. Şu sizler çıkılmasın, çıkılsa katık diye de taşlarını terdik bana, karaklayıp. Polyanı karakla. Kırgızistan'da yok mu da polya? Sürdük bana, su sevete. Palmanların közüne taş girmesin, çan ovasın de bana. Su sevete şuna cevap. Şunu helal kılıp, şirin kılıp, şah söyle berinizden bana. Acaba bir duanız dönün. Çakın kılın, çakın, kattık. Allah Teala şu günlüğü yetkenize çeksiz şükürler boluversin. Tavanlarları. Bana şunlar köp tavanlarlar ki tavap getirdiler. Bana şöyle bildiniz, şöyle tertibin başkasından bildiniz. Uzaktan geldi, yakından geldi, şöyle bir tamaşa kılıp gideyinde gulbette ata yeneler oturar. Allah Teala'dan sonra ülkelerden tüm tamam yeri yuktar, bir oyun kılıp versin de. Ben şu döngü oturursam bir selerde bir çıkıp geliveydi. Biz peygamber kedeviz Allah'ımızda kelikedim ben Ruslan'a da değil. Ben sizlerge oyun kılıp verelim de gelip Jigit şonuna gidelim. Ben tanımayım o jigitte. Hadisi içine de var uzakta Allah'a razı olsun. Allah'tan televizyon etselama oynat kılıp sap salamat şun menin nevrim çevrege toy kılıp berbatat. Selerde şun sal toğultup Allah Teala sizlerde birbirine salamdaşıp, birbirine yüz görüşüp, ana aksakallı, olbette oturatlar, varlığı sizlerde kulağdan tele oturat, yığılmayın müdür ve yetene oynat mümkün. Şunmayanın nevre çevrelerinde bitti adı vakanınızlar, omular uzun bolsun, denleri taza olsun, ıslar sağlam olsun, köptün katarına yele yukla paydası tezgin baldırdan Allah razı olsun, bana şu karıvız bir dua kılıp koysun, karıvalarga. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefe ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve aleyhisselam. Ve ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Alыс yakınından kelgen hürmetli Müslüman bir tuğanlar. Kısqa nusxa kılaylık. Buna sizler minib atkan oyun, bu ulaq jönöke oyun emes. Futbol, voleybol, jana başka sportun türlerinde emes. Bu Kırgızdın kada saltı. Bilesizler mi? Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de attı, maktadı. Hatta kasam içti. Peygamberimiz attı, maktadı. Nege bilesizler mi? Kezinde elin, cerin, mekenin, dinin saktağında kızmat, salımın koşkonat. Oşan için maktadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadisinde el-haylu ma'kudun fi nevasiha'l hayr ila yevmil kıyamet. Kıyamet'te çeyin attım. Mandayına bereke, jakşılık, baktılılık bekitildi dedi. Oşan da öyle. Bu ulak erkeklikке dayardaydı eken. Bu ulakta erkektin namusu, bekemgerliğinin korkudan umuman eç nerse kalmaydı eken. Bu degen kaysıl bir attı dayarday duran bolsa, baga duran bolsa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadisinde aytar. El-haylu selasetun. Atka üç nerse. Birincisi günü, visrun dedi. At bakkanda günü olur dedi. İkincisi sitrun, harda olur dedi. Üçüncüsü ecrun, soğuk olur dedi. Visrun degeni, günü degeni, hoşal at bakın mensinip, Allah'ını, imanını, İslam'dı, öyle olsan, büroga maktanış için, büroga zulüm jetkiziş için at bakkan adam günöger olur dedi. İkincisi, Müslümanlı paydasına olgan degen, uşul sitrun, perde olur, büldüğüne de kırsık bela, abat, yokçuluk, kereyçilikten tosma olur. Kıyamet günü tozaktan tosma olur dedi. Üçüncüsü ecrün degeni Allah'a iman keltirip Allah var bir cana uşul Allah yolunda tapta adam degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Bunun cegeni de, içkeni, çıkargan zarası da, kığı da fi mizanihi yevmel kıyamet. Kıyamet günü soğuk tarazasına soğuk bolup koyular dedi. Allah subhanahu wa ta'ala sizde edeyim. Uşul at bakkan, at taptagan, at üstünde korkmagan. Kırgızda jakşı söz var go. Kırgız at üstünde teröle, at üstünde ölü. Buna uşul at menen gelecekte buna sizlerdi görüp kançalan kırgızlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir vasiyetinde her birine baldarınlarga
at mingendi, suda süzgöndü, jahatkan bir öntülü. Kıyamet gününe jakın, uşunday akırkı bir soğuş bolat musulmanlar menен kafirler. Oşol uçurda at ja, oşolor gana hizmet kılattı. Oşonduktan barыңızдар niyet kılыңızдар. Allah Taala barыңızдарga бактылуулук, тынчылык, аманчылык берсин. Өзгөчө ушул тойду адал, жакшы мээнет менен ойноп бериңиздер. Өзгөчө ушул тойго салымын кошуп, ушул тойду уюштуруп, ушунча адамдын бар. Бул жагы жалладын, бул жагы лейнектен келип отурасыздар. Бул да болсо сиздердин ат менен, атка мээнет кылганыңыздардын берекеси. Алла Таала кабыл кылган болсун. At bakkan soğuk eкен, kançaлаган at bakка аткан болсо, аларга себеп болгон болсо, ошонун бардыгы ушул ажекелерибизге соолук болсун, балдарынан жакшынакай бир алым кары, илим, жерим, элим, жерим, диним деп каны кайнап турган перзенттерди берген болсун иншалла. Барып тажайт. Той бол той кылган Таалайдын досу. Зайнидин досудан bir katta novvat ылдыйыңы маарадан өйдөгө коебуз. Жака такым Egerge oralaysun, kimin orasan oyundan kettin üyüne bugün. Kettik ama. Ve mi? Görüşürüz. 15 tutuyoruz. Sizler ötseniz oyun başlayın. Boza tutuyoruz. Palvanlarla katkılar bugün bana Allah Teala bugün yaşlılıkla getirip Abdullah Hacı nevrelerge toydu verip bana şu şeyeldi biriktirip sonra şeyin alarmını oynayız. Paygalar attan top. Birinci mara. Keleydat karağızlar, keleydat sudiyalar. Birinci sorun tuğanlar bir novas. Бул жерде мына ноокат Жаллабаттан келиптир палвандар. Бул жагы лейлек. Өтө кызык улак болот дейбиз эми. Кайсы балбанга такымыны таш кылган балбандарга насип кылат деймичи. Takımı taş balon. Adengizde palvanlar birinci marra, mana birinci marra. Zaynidin dostu. Bişkekten kelgen Zaynidin dostu bir novvas koydu. 2 yaşar novvas alacatın kıl palvan. Жылды. Bayma şunu alsın. Gılam Hacı degen Assalamualaikum, uzak yakından Olgan geliyor bu milyonlar. vagında. Buna bugün bizim Hamza Tükavus'un balasının toyu olmasa tüken. Şu balanın ömür olsun, tezahür olsun. Yeni Cüturba hizmet kılatırgan gençlerden olsun. Allah özde şu çatı çoğutasını tartsın. Amin. Amin arkadaşlar. Allah razı olsun acaba duamızda. Bugün kelbey taksit tarpak. Kelinizden atat alganlar, palmanları kötörülsün bir yakap kegili. 2 gigant, 2 porter paygemiz var o. Bu yerde meydası yok. Çal. Yanlara
Mana Cangoy bacası. Cangoy bacası kel. Kalaydım bir tuğan bacası. Aksakal kelin aksakal. Жаңы жерден деген берді қажы келеді мана. Оғыда жаңы жерді қармап тұрған. Күшолин. 3000 Kırgız doları geldi bana. Omurunuz olsun bak bana hacıya. Бар болың. 3000 берсеңіз biz dollar kılıyoruz жерде. Gıcırat bu. 3000 dolar geldi. Жылды. Salih'tin tatası Hüseyin Aksakal'dan 5000 som yana geldi. Ya Allah razı olsun. Bir yağı pulga batmay kaldı. Bir yağı pulga batmay kaldı. Baymetler turatalı. Tokta oynap turat. Murasına geldi karmap. Olmasa şonda koyayım dedi Tokta oy. Murasına geldi içindekini. Baymet tağası turatına da. Bir kök degan pakal. Qarag'ay lokotini nova sıyır bakkanlardı kamsız kılgan Baymet tağası keleti hazır. Men çınar bir göndü deryanın olmetdeki şalı pakalını çok kılgan Baymet. Geldi bana götürüldü barakanda. Barakanda balonanda yok barakanda. Şokalı halal kılıp gelesi barakanda. Jip vermesi Kolaylıklı nükası şokalı. Ramatılık. Tasqım Eran'ın solu Sudiyası Suluğu Karan'ın köyeni utkan Sulayman Hacı ketdi Tasqım Eran'a. Bayrak öderim. Kırgız Respublikası'nın bayrağı Sulayman Hacı'nın konuda. Oyundu kalarlar, sesli kılar, yaş kararlar. Baykoğucu vurur. Yaşına para kim beylese bana gel. Ömür boyu ulaka kirgizmeye çokul koyayım. Kim beylese, kim takas alsa ömür boyu Qarag'ay lokmatiga kelbechu duan berib qo'yadi. Qattiq charchyapman. Düştüğü kılıç, derratassan bayağın. Yok. Düştüğü, Suriye düştüğü. Baskı Maraga 5000 som. Koca Ovası'dan 5000 som. Baskı Maraga. Baskı Maraga'dan kaytasın. Baydın Esevi'den bir kette çağırıp koy. Çoğalgı Maraga jettiğinde balman kelmeyaka. Baskı Maraga. Bişkek'ten gelgen. Talaydın avazı Koca'dan. Molla Kimoğan'ın. Çoğalgı Maraga gelgen balman kelin beyaka. Yallah razı olsun kelin balman. Bayış balman beyaka gelin bayış balman. Ayderken kılgan. Özbekistan'a düşüp. Titirletip durgan. Bayış avam geldi bana homurunuzun olsun. Şumbuk Süvek balman. Şırgal balmanı terbiyelegen. Bayış balman Ayderken. Nomur Hadin Ayderken. Kelin bayış avam. Biz жақсы қаулау тілеңіз. Esalaman geldiniz oğam.
Bütün tüketti de şu. İmamlar, palvanlar, böyle kulu olsun, çoban baylar. Ortada hepinizde Allah razı olsun. Kan kaybetsen altları dergâda kalkamızsın. Zıbaldaram. Ben kafama getireyim. Silahına cidden doğru ömürler uzun olsun. Hatalar unutmasın. Dergâ ömürler uzun olsun. Böyle kulu olsun. Metreyim hepinizde. Allah razı olsun. Allah. Medet Aksaray. Takip üstündeki Karacıkaç'tan Abdurraşit Palban'ın oğlu şayakta kalmap durgan, düngür atıp durgan, Baybota palvan. Baybota palvan, payga kullu olsun ukam, kalo tilen. Bizge duan kerek ukam o torpakta ola. Adidas деген аты ушул туугандар. Assalamualaikum. Halk жақыннан келген палуандар. Бүгін Абдылазиз қаштабыз, ажаштабыз, дебелерге той беріп отқан екен, тойлар той қылансын. Балдарымыздың өмірі ұзын болсын. Елге, жұртқа, динге қызмат қылған қырғыздың желегін желбіреткен өзіңізде жақсы инсандар болсын. Үйіңізде дайым шындай жақсы тойлар бола берсін. Omurun uzun bolsun. Союзду көргөн Байбота palvan. Sayızlı kargan Baybota. Allah razı olsun ukam. Dua versen Baybota'dan dua ver. Şuranın benim. O karta abi kaptaysanlar. Қазірден таңдап береді. Байбота жаман 2-3 жол дымды алып келди го. Бөлөк темпте. Бар деген эле кызамыз болот. Бардыгын эле. Жерден өзүң алдыңбы? Айбекте күкөн бар. Каштанбы? Бул красавчик Бекболот palvan, сөнүн кассаптын аты. Торпок. Ого, экинчи орун дагы Байбота palvan экен. Assalamu alaikum. Paslı maraga kim apardı? Omurun uzun bolsun ukam. Bugün Allah'tan omurunu versin ukam. Jangıla birinci merani bağındırgan. Soyuzdu görgen Baybota. Takip. Оргудан Медет Аксарайдын Адидас деген. Orgudan Медет Аксарайдын Medet Aksaray'ın adı menen. Адидас. Adidas degen adı menen. 5000 koca havasından pulunu alıp gitti omurun uzun bolsun. Omurun uzun bolsun o batın görsün ukam. Bugün sana ne aparağa doşutacağım. Taylar diyen kulağa kalasın ukam. Allah razı olsun omurun uzun bolsun. Abdurraşit palvandan olup Baybota ukam. Bul kes takaşıtta katık dua kılganlar vur. Залкар palvan Баткенден чыккан. Залкар, ассаламу алейкум. Жакшы өзүңөр. Улакты баштадыңарбы? Бул кайсыл ат бул? Красавчик. Бак Кызылкадан соң кассаптан келген красавчик экен, а? Муну сен алгансыңбы? Кандай ийгиликтерге жетип атасың бул ат менен? Bundan alгандан кийин жакшы ийгиликтерди алсам, бай, торпок, көмүр, алды кеттилерин көп салдым. Ат көңүлдөгүдөй эле чыгып тур да. Көңүлдөгүдөй чыкты. Залкар palvanды эле угуп каласыздар. Четке чыкпайт окшойсуңар, Залкар. Биз только такада да. Торпок эмес, такада. Такада эле, а? Аттан жаманды көрбөдүм. Жакшы койгон. Баткендин кайсыл жеринен сен? Бужум деген ай. Бужум деген айылынан, а? Залкар palvan. Кимдер бар Бужумдан? Кайсыл palvanдар келди бүгүн? Улака. Барлы акалар, улак чаккан акалар барлы келди. Баары эле келди. Улак жакшы болуп атат. Ийгилик анда, Залкар. Рахмат ака. Ат жалы жеңил болсун. Жакшы соорундорду ал. Hakkı maraga partlaşay. Takega tibe. Bir kapkesine pul yok. Hiç falan yok. Sakiz. Oyundan çıkıp gidersin. Takega tiysen oyundan çıkarsın.
Kaskı Merege Patlaşay Aksakal'dan aldığa. Koşanlardan Patlaşay. Taşvay Hacı'nın oğlu Muhammed Hacı, Abdülhat Hacı'nın nükası Bişkek'ten bir novvas savcı gördür. Apartaşay kaytışığa Muhammed Hacı vasıtan bir novvas üstüge Ahmet havasıdan 2000 son kocaştaktadır. Ketmeyin. Allah razı olsun. Omurumuzun bozun Palman Kayır'dan geldiniz. Allah razı olsun. Omurumuzun bozun bana. 4. mereniyem Tayyipota Palman soyusu gördü dedi baya. Bitti duankam. At bayağılı at. Allah razı olsun. Tamam bir zaman assalamu alaikum. Arkadaşlar şu ballarınız ömrü uzun olsun. Elge, dinge kısmatlan özünüzde жақсы insanlardan olsun ha. Tapqanlarınızda hem жақсылықтарға buyursun. Şunday çon toylarını verip yürüyoruzlar. Palvandардың бардығы omad. Allah razı olsun palvanlardan. Amin Allah. Balbota Palvan, tagindagi at. Medet Aksaray'dın Adidas degan atı menen 4. maroni jayindirdi. Serkengde Topaybota, arkanda Karatay'dın serkesini alka. Ya kaningdan. Başkalarından vereyim Baybota. Ya omurumuzun basın. Hayda, toprak koydu, hayda Palvan. Tonluk tane kesem çağırdı. Ya bana yap kimin tiyeceksin, kimin tiyeceksin onlardan çıkarsın aç koyun. Torpoq taştaldı, torpoq. Öydегі bir novaz ketті. Ablas Palvan direktordur. Muhammed direktordu Aslan Bey. Otur otur otur. Kötürüldü.
Kimde? Kim salып aldı? Muhammed'de. Ya otur. Otur. Sıymak balvanda ekan Haydar aka. Sıymak balvan ekan Haydar ekan. Oo, özünün atı menen ekan. Bayrakta çektir bayrakta. Kırmızı ve sügasını. Bayrakta çektir bayrakta. Kırmızı ve sügasını. Abdurrahman Hacı menen kel bana. Oldu mu? Abdurrahman Hacı. Geldi bana şehirli beraber. Mahamat Hacı ağası bir molla. Ahmet ağası yekin insan. Üstüne Yaşmat Hacı Ronaldo futbolist. Aldı da korkucu. Bitti tam. Stüdyodan talaşma. Stüdyoga bayıp kaça söylüyor. Stüdyo kim kansan kızım bana ait. Stüdyo ne oldu stüdyo? Boldu stavı. Bak. Ha? Boldu çıkınca kayda. Boldu. Kaça söylüyor. Bizge söylüyor. Boldu bana bilen gel. Boldu bak. Bana çemen görme bana. Bayrak bilen gel. Boldu. Asla 11'de жылдырайық. Айтың, тоқтасындар.
Suydalara bak suydasan. Bozun çap. Bayrak var, bayrak bana gel. Suyda bana gel. Ben başıdan hep düşündürgüm. Akırga kelo al, tartı buzba. Tartı buzba. Abdurrahman Hacim'den gel, Abdurrahman Hacim'den gel. Meder palvan da eken ya. Harbiye geçmiş olasın. Meder palvan. Ayda meder. Ha Simik'ta eken. Simik palvan da. Simik palvan. Simik'ta eken. Ya Allah razı olsun balvan. Yesap. Taho torpoqa tibezin, torpoqa tibezin. Torpoq tap gel, torpoq tap gel. Pasqı maraga bargla. Pas, to'xta ayda. Pasqı maraga var, pasqı maraga. Abdurrahman. Torpoqqa tibe aşı. Orozbay, töresini adam belsen. Abdurrahman palvan da eken. Orgu. Torpoqqa tibe de adam, uğu atasın be aşı. Palvanlar ruhu algıla. Koş takım kılmaysın. Yegerge çorovaysın. Azımın al karına parı teşebbür et. Jokorgu merak ap gelesin. Hazrettin tatası İskender Avavuz'dan bir katta tay. Talat karının dostu. Çuy obulasıdan Nur Sultan'ın atıdan Amerika $100, onun üstü Yehmet Hacı'dan bir ittifak çay kaynatçı. Abdurrahman palvan. Milyon mu? Orgudan. Ola keldi ben Turat. Aytın. Palvan Jokorgu maraga jettirgen. Abdurrahman. Orgudan Abdurrahman Balvan. Palvan hayırlı geldiniz. Nokat'ın orgusudan gelgen. Abdurrahman Palvan at kimdiki? Karadağ'da Kılıçakan'ın milyon degen atı menen paygen kullu olsun. Palvan duan gerek. Amin. Sulakas. Mehniyet kısa Allah niyetin besin. Uğullar kızlar şu elge jerge dinge hizmet kan жақсы kızlarına basın. Bundan hem çoğun toylar kız nasip kılsın. Palvan arkada torpakta. Abdurrahman Palvan Lokat'tan Orhu'dan değil. Ya kanning duru kame, kanning duru kame. Bir torpok. Abdurrahman tosun güçlü bol tatka. Kim aylandırıp aldırdı? Osman menen be. Özün katardın be. Muhammed Asman menen. Jaman katlı bol deme. Atkayan bağ beriş gerek. Kılçakan milyon eken ha. Onun üstü dostu. Nursultan dostu çiğ burası. Çiğ Amerika doları ayda balban
Karga pres. Kimde geldi kimde? Çok. Pastı maraga paramız. Hazrettin Aştalardan bir koy pastı maraga. Haytavuz. Haytavuz. Hayt. Hayt işine. Nur Sultan. Koydu üstüne pastı maraga. Ayşe'den anlatılan bir koy üstüne. Talant karının dostu Nur Sultan'dan $100 pastı maraga. Hayt işine. Zaman kattık. آمين اللهم إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم жараткан Аллахым ушул жакшылыкка себеп болуп аткан ажагаларыбызды балдарын өмүрүн өтүп кеткен жакындардын топурагын торкоп мээримиңе алгын я Роббана Карим өзгөчө ушул кары деп урматтап сыйлап ушундай конок кылгандарын я Аллахым өздөрүнүн неберелеринен урпактарынан жалаң аалым кары дин ааламында аттын кашкасындай таанылган чоң улуу инсандардын чыгуусун насип кылгын я Роббана Карим وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Karı bayga kulu olsun. Allah razı olsun. Mini verin atı çağırın. Attı binip çağırın karı. Men boldu degen alas desen at ala şonda. At sizdeki bugün. Çağın. Ve idal diye çağırın. Biro bakat. Sizden bir serke. Serkenin üstüne. Tolandasıdan 2000 Kırgız doları. Ketdi. Sergek Yaşa YouTube kanalından bana ukam maşinanın üstünde tartı жүрөт. Ömrüңüzün bolsun. Ketdi. Jaka keldi. Ömrüңüzün bolsun ukam. Bu İskandarova bu kerpse koyup ketdi. Bu yakta. Bu kap ketdi. Özkan Bay Talası. Baybata ukam. Жаңы тайды, тағалары, çoğat tatası koydu. Özkan talasını ekim soğuk uğurdap kalpız kabiyata. Üzülü kam üzülü. Bizge bir ödün nefes çakmaydı kam. Omurumuzu bozmaz. Ya Allah razı olsun. Omurumuzu bozmaz. Kem olmaz kam. Oldu bana taram. Utkanı kam. Oldu kam. Menen bilem kam verişti. Ya Allah razı olsun. Maşallah. Hüseyin Kasap'tın krasapçık degen atını bindi bana. Yer. Valla ne suyumdağa? Suyumdağa sizden bile sakattan. Maşallah. Oh maşallah ana. Maşinanı şunu tak. Şöyle salın. Ey Allah razı olsun bana. Pastım araga. Bay Ayşe ataların adıdan bir koy. Üstügü. Talant karının çüydün. Nur Sultan dosunun $100 bana. Leylek kılgan. Talaydı nükası, şul babaktı, sağlıp kılıp koş gel. Çalbaysın be ben ne söylüyorum çal. Babaktı kotarıp, talay havasına sağlıp koşkan, Bekzat Palvan, paskı merege jetti bu at kimdi kükam. Elekte Minciğaç'tan ulan çok adamın ataman degen. Minciğaç'tan Urvan Çoğatası'nın Ataman degen atı menen bir koy talant karının Nur Sultan degen çüyden Allah razı olsun talant karını siylap dostu 100 Amerika doları omurumuzu basan sana yeme bitti ha Allah'ın atın bilen Kara Beyzat hey topas mana şul babaktı talaydın ükası talaydın altını çağıp ava üka olup жүрgön leylekten Bekzat ükasıga bir kavla ukam. Havana kanda yürekten çıkar. Assalamu alaikum arkadaşlar.
тойболлардың өмірі ұзын болсын. Ата-ананың жүзін жерге қаратпаған, бұл дин ақыретке қызмат қылған, динге қызмат қылған салиха ол қыздардан болсын. Амин. Allah razı olsun. Allah razı olsun kam. Koydu Begzat. Begzat bu жаққа айдачы. Абдрахман Ali. Шындай тоқтай бер. Assalomu alaykum. Leylekten eкен, ha? Leylek. Ninjaga Begzat. Ular qanday bo'ldi endi? Zor bo'ldi, dadashim, toza bo'ldi. Toza bo'ldi. Chiqqan jo'q, topoqda da dangal ballar yerdan saldi. Anam бұл жерде сборный болып қалды азыр. Әлі оттар чачырап та шықпай қалып отыр. Қандай болды ма сборныйда? От чачыраш ham қиын болды ғой. От кімнің аты от? Не деген? Атаман деген атменен екен, а? Жо, ана айтқаным жаңа лейлектер жаман чачырап шығады да, жалғызша. Бұл жерде чачыраған ат деле. Торпоқтың аттары көріп екен, дымдалып қалды. Дымдалып қалды, а? Ачығын әчіп, аттымдалып барып салды азыр. Игілік онда, Бекзат. Лейлектен бүгін сен бірінші үйде салдыңдан, жана біреу салды, а? Игілік онда. Мынау баланың аты екен. Yetcan. Tamaşa videodan çal. Asıllık bacasılık. Berserke. Tamam nasıl? Düşmana pegan diye bir bana çıkaran adamı. Talant karı kana. Talant karı aşırın. Topaklar böyle topakta. Ana. Bol dese tekene tibe pasqa ket pasqa. Nengse şuntu uylanğanda bular. Tasada tibe yeşmele yok, mutap desem yok. Ahmet Hacı'nın akkulası. Allah razı olsun Elaman Palvan. Ayderken'den Elaman Palvan. Ömrün uzun olsun. Tagidagi at. Ahmet Hacı'nın atı. Akkula degen. Allah razı olsun. Жаңап келдің tam болбоду kam. Sen bardın qaytarıp geldin Elaman ukam. Ömrün uzun olsun. 2000 som. Elaman bir жақсы жүрегіңнен қалауың kam. Bizge paygen kereği yok. Bizge doğan kereği kam. Жаңа таң қылмады бардың, Алла нәсіп қылды қайтып келдің камына. Assalomu alaykum. Olti chaqdan keyin polvonlar xush kelibsizlar. Xulaqat. Yaxshi niyatda shuncha polvon boshini biriktirib Alloh beradi. Maqsadiga jesmay uyda har doim yaxshiliklar bo'lsin. Balдар shu Qirg'izistonni ko'targan yaxshi qizlardan bo'lsin. Amin. Arkadan serkesini öyle çalış. Eleman hazır Ahmet Bay'ın akkulası da saldı. Eleman assalomu alaykum. Qanday bo'ldi? Taka. Zo'r bo'ldi. Bir taqim, ha? Jangga olib kelsang esep qilmay qo'ydi. Ha, sen. Ha, simi olib keldi-da. Ha, jetpay qolganiga, ha? Bir taqimga ham ko'nib qoldinglar-ku? İyilik eleman onda. Ahmet Bay'ın akkulası da buna. Çıkar anam ey! Ya horoz baş çıkarsan bir de bilerdi. Ayıpka çıkma, ayıpka çıkma. Ayıpka çıkma, ayıpka çıkma, kayıp.
Avutqa çıkma, avutqa çıkma. Tulaş balon eken. Palvan Ayday, palvan Jokoraga, palvan. Kırgız Respublikasının bayrağı. Kırgız Respublikasının bayrağı. Jetkiliz palvan, palvan jetkiliz. Bir tay, üstüge, Firdavs dalası, 10.000 som. Talant karının dostları 92. Omurun olsun 92 kana. 92 yok gene. Bir tay 92. Ne oldu hesapı? Hesapı taşı ağacı. Bol hesap. Baskı meraga partaşayız. Jamal Ovası'dan 5.000 som. Jamal Ovası Kırılgay lokmatının bayı Jamal Ovası'dan 5.000 som. Baskı meraga. Jokorgu meraga yine Jamal Ovası'dan 5.000 som. Ömrümüzü boz Jamal Bolvan. Ey Allah razı olsun Ayderken'den. Tölöş palvan. Ömrünüzün bozun Tölöş palvan. At kindiki. Halmiyandan hayrın lakan atı menen. Tölöş palvan paygen kullu olsun ükam. Talant karının dostları 92'ler Çet Kızılay lokmatı. Bir tay. Firdavs'ın tağası. Arafat'tan yalnız yekte 5.000 som. Bir kalı tüleriniz Tölöş palvan. Assalamu alaikum. Şakından ki boyundan hoş gelipsizler. Bana toyğan boyağa rahmat. Şu elde başım biriktirip toy verdi. Allah razı olsun. Han izamlarından Allah kavulgan olsun. Şu toy ballar dokalasa dinge hizmet kılan, Kırgızstan'a hizmet kılan jigitlerden olsun. Sorun kılık bolsun Tulaş aka. Palvan paygeniz kullu olsun. Arkada taydalaz. Şondağı iki tavlağa kiçine razı kılıp koyasınlar. Onu özümden bilesiniz. Menen akıştı ülesiniz. Allah razı olsun. Tulaş aka saldı hazır bir tayga. Tulaş aka ne degen at dediniz bunu? Jangchi degan at menen ekan. Attın Tulaş aka attın küçtüler oynap atat ortada. Torpağan satmını maranchiga tashlamamoq. Tashlama ya. Torpağan maranchiga tushsa Shuga qanday qaraysiz torpaqdagi marranchiga tashlatganiga? endi To'yxon boy shu yerda ko'pchilik medepsisi shunda. Shunda ya. Biz o'yinchi. O'yinchi. Yigilik onda Tulash aka. Allah razı olsun. Omadingiz suraversin. Geldi barakelda Jokorgu maraga geldi bana. Jokorgu maraga geldi Qaran Abdurahman Hoji. Tuşuşu menen torpaqqa tiybersin, torpaq almashab.
Torpakka Vahşi TV. Özgön'den gelgen. Hatta şol mu? Körün o he. Hey! 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 Bana gözet bana aksa olalım diye. Torpaklı bir akap kelip koy Abdurrahman Hacı Xanaya studiyaları. Tümüne tüler yani. Kılıç eken milyonu da taşladı. Abdurrahman bayağı palvan omurun uzun bolsun. Orhudan ha? O. At kimdiki? Karadağ'dan Kılıçakan milyon degen atı menen. Jamalavanın 5000 so'm palvan payganınız kullu olsun, omurunuz uzun bolsun. Allah Teala bak çal. Geldi bana çal. Gönderen turma. Yesap. Pastı baraga. Taşı bir atap torbak taşı. Ayt pastı baraga ne? Bir koy geçti. Pastı baraga ne koyuyor? Pastı baraga parasın. Bayımbet takasından 5000 so'm kaytasın. Canvay bacasından 5000 so'm. Yallah razı olsun Karaogaylı hükümeti. Atabek Palban Akbar Hacı'nın oğlu Jamalova koygun 5000 so'mga palban payga jetkizin ke palban. Omalarning bayılkan bir halotiling. Assalomu alaykum jaqindan keyin mehmonlar. Hacı, to'yingiz qutlug' bo'lsin. Tolaka, hardayam shu deb yuribsizlar. Tolaka. Hardayam shu kuch deb yuribsizlar. Bozorboy. Bozorboy, Tashqirov. Paygan qulluq olsun Atabek Palban. Bozorboy Tashqirov. Atash. Kel chiqan bu yoqqa. Shu polyaga kuyib, polyani tegizlab, polyadagi chirkilarni terchuv. Atash Palban. Terchuvlarning nachalnigi direktor. Sana Yahmatayevdan tifal. Allah razı olsun. Utqani kam. Ulug'bek Pasmaraga yetkizing mi? Kel ukam. Ulug'bek paygan qulluq olsun. O'muring uzun bo'lsin. Assalomu alaykum. Satılık at yokken bir maşına var. 200 minglik Nexia var. Başma baş almasılar. He satqılık atlar kelgiler ey. Maşına kalmaşam degenler kelgiler mananda alıpçılar geldi. He Ataş! Bu cemaat kriminallar kolaydı Ataş. Çabuk gel bir yaka!